Dragi vladiko domaćine, vladiko zapadnoamerički Maksime, časni oci, draga braćo i sestre, raduje me da sam ovdje zajedno sa vama. Kao što reče vladika, osnovni povod je učestvovanje u episkopskom savjetu i centralnim tijelima naše Srpske pravoslavne crkve za Južnu i Sjevernu Ameriku. Evo, sad po prvi put Južna Amerika se uključuje neposredno preko svoga episkopa u ime eparhije koja je osnovana u maju mjesecu ove godine. Reče mi neko, pa sam to ponovio i braći arhijerejima, gdje ste bili prije 40 godina da to uradite. I zaista, sagledavši stanje duhovno kome se nalazi naš narod na tim prostorima, a ima ga još od početka 20. vijeka tamo i čak i iz 19. vijeka. Pominju se i neki bokelji koji su stigli do Čilea i u 18. vijeku. Dakle, i tamo je naš narod dolazio, ali zbog udaljenosti, zbog nemogućnosti, nije bilo moguće da crkva organizovano pokaže svoje prisustvo. Vladika istočnoamerički posljednjih godina je opsluživao te naše tamošnje zajednice i pojavila se upravo ova potreba da se osnuje ta eparhija. Ja izražavam i svoju blagodarnost episkopskom savjetu i centralnom savjetu naše crkve ovdašnje, što su prilikom jučerašnjih i današnjeg razgovora donijeli odluku da pomognu materijalno tu eparhiju, s obzirom da je ona na početku svoga postojanja i s obzirom da su naši vjernici tamošnji rasijani u male zajednice, bili prepušteni sami sebi toliko vremena, neophodna je pomoć čitave crkve da bi te tamošnje crkvene opštine i zajednice mogle da zažive. Zato blagodarim braća arhijerejima i njegovi svetosti koji je i on također ovih dana ovdje zajedno sa nama. Ovdje je predviđena da tema našeg večerašnjeg razgovora bude stradanje pravoslavnih hrišćana u savremenom svetu, a povod upravo za ovu i ovakvu temu je ovo četveroknjižje o stradanju na Kosovu i Metohiji, o novom kosovskom raspijeću, kako to kaže u naslovu ovog ljetopisa. Dakle, to stradanje, novo kosovsko stradanje i novo kosovsko raspijeće, opisano koliko je to bilo moguće u ovim knjigama. Ono je bilo povod da razgovaramo o jednoj temi, da kažemo, sve hrišćanskoj, sve ljudskoj, evanđelskoj temi uopšte stradanja hrišćana i posebno stradanja pravoslavnih hrišćana kroz vjekove, kroz istoriju i u naše vrijeme. Odmah na početku da kažem da ne samo istorija hrišćanstva, istorija crkve, nego istorija sveukupnog svijeta čovječanstva, ona se može sagledati kroz Hristovu Golgotu, kroz Hristovo raspeće. Sve što se događalo kroz istoriju i što se događa i danas
ono se već dogodilo u malom, ocrtalo se prilikom Hristovog raspeća. Znamo i svi to pamtimo i uvijek iznova obnavljamo to svoje pamćenje da je na Golgoti razapet Gospod Hristos na onom središnjem krstu, a da su sa lijeve i sa desne strane razapeti dvojica razbojnika. Hristos koji kroz svoje raspeće otkriva neizrecivu tajnu božanske ljubavi. Jer kao što kaže evanđelist Jovan, Bog je, kad je došla punoća vremena, poslao Sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. On sebe prinosi za život svijeta. Golgota je mjera božanske ljubavi prema svijetu. Jer nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje, a on ga polaže ne samo za neposredne bližnje, nego za čitavi svijet, za čitavu vasionu. Njegov prinos je prinos za spasenje, za život svijeta. Njegova žrtva je žrtva pravednika, i božanska i čovječanska. Najsavršenije stvorenje koje je gazilo ovom zemljom je raspeto na Golgoti, i to stvorenje koje je objedinjeno sa neizrecivom tajnom božanskom Sina Božijeg, jedinorodnog, vječnog logosa, vječnog slova Božijeg, kroz koga je, kao što kaže evanđelist Jovan, sve postalo što je postalo, i bez koga ništa ne postoji što postoji. Dakle, i kroz tajnu stvaranja svijeta on je prisutan u sveukupnoj tvorevini kao vječni logos Božji, a punoća njegovog prisustva u sudbinama svijeta, sudbinama vasione, sudbinama čovjeka i čovječanstva, ona se upravo otkriva kroz njegovo rođenje, kroz njegovo ovaploćenje, kako kažemo starim kilometodijevskim jezikom. Postao je kao jedan od nas, uselivši se u našu prirodu, pun blagodati i istine. Dakle, kroz njegovo rođenje, njegovo bogojavljenje, njegovo krštenje, njegovo preobraženje, kroz njegovo raspeće, stradanje, pogrebenje, kroz njegovo vaskrsenje i vaznesenje je oprisutnjena ta tajna, njegova tajna. Njome je on ušao u žilu kucavicu sveukupne tvorevine i postao prvi i posljednji, početak i kraj svega. I to se vidi u zenici same Golgote, njegovog raspeća. Pored njega, međutim, imamo drugu dvojicu koji su raspeti i koji stradaju. To je onaj razbojnik sa desne strane i razbojnik sa lijeve strane. Oba dvojica su razbojnici, ubice. Međutim, sa tom razlikom što je onaj sa desne strane u posljednjem trenutku, sagledavši pravednika koji strada na pravdi Boga pored njega i osjetivši dubinama svoga bića da se tu radi o nečem izuzetnom, o nekom izuzetnom, kada je onaj drugi razbojnik počeo da se ruga i da govori: ako si Sin Božji, siđi s krsta, pomozi i sebi i nama. On je rekao: nas dvojica, ono što smo zaslužili to i trpimo, a on pravedno, kao pravednik je raspet i obratio se Gospodu u duhu izvornog pokajanja: Gospode, sjeti me se kada dođeš u carstvo tvoje. I čuo je one riječi
čuvene riječi da zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom